Mbese wakwifata ute umenye ko umuntu ubona wiyubashye w'inseko nziza ubuzima bwe ari amayobera buhisha ibanga riteye ubwoba? Hmm. Muri Ghana no muri Kenya hakomeje kuvugwa muri iyi minsi umugabo wabaye icyamamare ku mbuga nkoranyambaga. Ni umugabo ugaragara nko mu myaka 30 wafunguweho iperereza nyuma yo gukekwaho gufata amashusho yihariye y'abagore atabiherewe uburenganzira nyuma akayashyira kuri interineti hagamijwe kuyabyaza umusaruro. Mu Bufaransa naho umugabo w'umukire yatahuweho dosiye zihishura agatsiko k'umuyoboro uhuza Ubufaransa na Senegal, aho abana batishoboye bakekwaho kuba barahohotewe. Ibihugu bibiri by'Uburayi, inkuru ebyiri, ariko hari ikintu kimwe gihuza izi nkuru zombi kandi gikomeye. Iyi si inkuru isanzwe, ni inkuru igaragaza uko ikoranabuhanga, amafaranga n'ububasha bishobora gukoreshwa nabi. Ni inkuru kandi ivuga ku mbaraga, ibanga n'ukuri kwihishe inyuma y'abazungu baza muri Afurika n'ibibagenza. Reka twinjire mu nkuru yuzuye, tuyisesengurire hamwe, tunigiramo amasomo. Byatangiye ari nk'inkuru zisanzwe zo kuri interineti. Umugabo w'Umurusiya uzwi ku mbuga nkoranyambaga ku izina akoresha rya Vyacheslav atangira yegera abagore mu masoko, mu mihanda, mu maduka akababwira ukuntu ari beza, akabaka nimero, ubundi akabatumira muri aparitoma ye ngo bamusure. Kamera iba iri gufata amashusho yose, hanyuma akayashyira ku mbuga nkoranyambaga, amwe akanayishyuza ngo abantu babashe kuyagiraho access. Byasaga n'imyidagaduro no kuganira bisanzwe, kuko biravuga ko ashobora kuba akoresha amarinete afite kamera, akaba ariyo mpamvu abagore batamenyaga ko ari kubafata amashusho n'amajwi. Ariko nyuma y'ayo mashusho hari ibirego bikomeye kuko hagaragayemo n'abagore bafite ingo. Abategetsi bavuga ko yafashe amashusho y'ibikorwa byihariye by'abagore atabiherewe uburenganzira. Amwe muri ayo mashusho akaba yageze no kuri interineti. Iyo amashusho amaze kujya hanze, murabizi ntasubizwa inyuma. Abagore bamwe bavuga ko ubuzima bwabo bwahindutse burundu, icyubahiro cyabo cyarangiritse, n'imiryango yabo irababara. Ghana ntiyacecetse. Hatangiye iperereza ndetse n'ubuyobozi muri Kenya batangiye investigations. Leta irasaba ubufatanye mpuzamahanga kugira ngo uwo mugabo akurikiranwe. Ikibazo kinini umuntu yakwibaza: ese mu gihe buri muntu afite telefone ifata amashusho cyangwa hagakoreshwa irindi koranabuhanga nka kamera zihishe, umutekano wacu uri hehe? Interinete ishobora guhindura umuntu icyamamare mu minota, ariko ishobora no gusenya ubuzima mu masegonda. Nk'uko twatangiye inkuru tubivuga, reka tunyarukire no kuyo mu Bufaransa. Umugabo w'umukire w'umusaza w'imyaka 73 wageze no mu kiruhuko cy'izabukuru witwa Pierre Robert, wari ubayeho ubuzima butuje nk'umuturage usanzwe, yatahuweho dosiye ibihumbi by'amashusho ateye ubwoba. Abashinzwe umutekano bavuga ko hari agatsiko yakoranaga nako kakaba umuyoboro wahuzaga Ubufaransa na Senegal. Abana batishoboye barimo abo mu mihanda n'imfubyi bakekwaho kuba barahohotewe. Uwo mugabo kandi yari anafite imitungo muri Senegal, ari n'umushoramari muri icyo gihugu. Abantu 14 barafashwe, iperereza rirakomeje. Biravuga ko uwo mugabo yashakaga abagabo bakuze bo muri Senegal, barimo abamotari, abafundi, abashoferi n'abandi, bose bahuriyeho kuba bafite ubwandu bwa sida, hanyuma akabaha amafaranga bakirara mu bana benshi b'abahungu bari munsi y'imyaka 15, akabafata amashusho bamwe, akaba ariyo bamufatanye iwe muri kompiyuta ye. Abashinzwe iperereza bavuga ko ari rumwe mu manza zikomeye zibaye mu myaka ya vuba. Ikibazo kandi cy'ingutu ni iki? Ni gute ibintu nk'ibi bishobora kubaho igihe kirekire bitamenyekanye? Hari igihe ikibi kitagaragara mu rusaku, kikaba cyihishe inyuma y'icyubahiro, amafaranga cyangwa izina rizwi. Iyi nkuru iratwibutsa ko ihohoterwa rishobora kuba riri kure cyangwa hafi y'amaso yacu, ariko kandi rihari.
Ikibazo cyo guhohotera abana muri Afurika ndetse n'ubutinganyi biri mu bibazo bihangayikije abayobozi cyane cyane iyo bikozwe n'abanyamahanga bazana imico yabo itamenyerewe muri Afurika. Kuwa 25 Ukwakira 2015, uwahoze ari perezida wa Senegal, Macky Sall, yari umutumirwa mu kiganiro 18 politique kuri ITV. Yavuze ku ngingo ikomeye kandi ikunze guteza impaka, ikibazo cy'ubutinganyi muri Afurika. Mu bisubizo bye, yagaragaje icyo akivugaho n'aho ahagaze mu buryo busobanutse. Yavuze ko buri gihugu gifite amateka yacyo, umuco wacyo n'indangagaciro zacyo. Ashimangira ko ibihugu byakoze ubukoloni bitagomba guhatira ibihugu bya Afurika kwakira imico cyangwa imyitwarire itajyanye n'umuco wabyo. Kuri we, icy'ingenzi ni ukubahana. Abafatanyabikorwa mpuzamahanga barakenewe, ariko bagomba kubaha no gusobanukirwa umuco n'indangagaciro z'ibihugu babamo. Ubutumwa bwe bwari busobanutse. Ubwigenge si ubwa politike n'ubukungu gusa, bufata no ku bijyanye n'umwirondoro n'indangagaciro z'abaturage. Iyo urebye izi nkuru uko ari ebyiri, ubona isano zombi zifitanye ikomeye: imbaraga, ikoranabuhanga, intege nke z'abatagira kivurira, cyane cyane urubyiruko rwo mu bihugu bya Afurika. Mu gihe isi yabaye nk'umudugudu, igenda irushaho guhuzwa na interinete, n'ibyaha bigenda birenga imipaka. Amategeko aragerageza gukurikirana abakorera ibyaha ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi nanone abatekamutwe bagenda bakoresha ubundi buryo bushya bangiza ibyagezweho. Ibibazo rero twakwibaza: ese turi gukora ibihagije mu kurinda abatishoboye, cyane cyane urubyiruko? Kuko bimaze kugaragara ko urubyiruko rwishora mu ngeso mbi kuko nta mirimo ihagije rufite. Ese imipaka y'ibihugu ishobora gukumira ibyaha mu gihe interineti idafite umupaka? Ibi si inkuru z'abantu babiri gusa, ni inkuru ivuga ku isi ya none turimo kubamo. Ukwibohora kwa Afurika si urusaku, ahubwo ni uburenganzira n'ubutabera twari twaravukijwe. Kapiteni Traore, perezida wa Burkina Faso, yabisobanuye neza. Ukwishyira ukizana nyako si ukwivumbura, ni ukwisubiza ibyacu, tukihesha agaciro, ishema n'imbaraga byari byaratwambuwe. Kandi uyu munsi aya magambo afite uburemere budasanzwe. Kuva muri Ghana, Kenya na Senegal hari inkuru zahungabanyije umugabane wa Afurika. Abanyamahanga bakekwaho gukoresha nabi abagore n'abana b'Abanyafurika mu nyungu zabo, bakoresheje kamera zihishe n'imiyoboro y'ibanga, ihohoterwa ryihishe inyuma y'amafaranga, icyubahiro cyangwa ubwamamare bwo kuri interinete, no kwanduza abantu ubwandu bwa sida, noneho ari no ku bwende. Afurika y'uyu munsi ntigomba guceceka ngo irebere amahano nk'aya ntihagire ingamba zifatwa. Guverinoma ya Ghana yasabye Uburusiya ko uwo mugabo yafatwa agakurikiranwa, ndetse n'ibimuranga na pasiporo ye babishyize hanze ubu. Iki ni igisekuru gishya, gihagaze, gihumeka, gisaba ko habaho kubazwa inshingano, abakoze amahano bakabibazwa kandi bakayaryozwa. Ukwishyira ukwizana bivuze ko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Ntabwo ari ukubera ko ari umukire, ntabwo ari ukubera ko ari umunyamahanga, ntabwo ari no kubera ko atekereza ko Afurika ifite intege nke. Ukora icyaha ku butaka bwa Afurika agomba kugihanirwa, nta yandi mahitamo. Ibi si ukwivumbura, ni ugusubirana ibyacu. Ni ngombwa ko dufatanyiriza hamwe n'ubuyobozi, buri wese aba ijisho rya mugenzi we, kugira ngo ibyo ababyeyi na bakuru bacu barwaniye bakabigeraho bibavunnye tubisigasire, naho ubundi urubyiruko rwa Afurika mu myaka 20 ruzaba ari ibibazo gusa byigendera. Ikigaragara ni uko kuri iki gihe ubukungu Afurika ifite ari abantu, cyane cyane urubyiruko, rushobora gutuma Afurika itera imbere kubera amaboko y'abana bayo. Umukoloni rero ibyo ntabyishimiye kuko ibi birimo n'ubugome. Wasobanura ute
ko ubwo abo ari ababashije kugaragara gahunda ari ukwirara mu rubyiruko n'abadamu bakabanduza sida. Wagira ngo ni nka misiyo bariho, ibyumvikana birenze ubwenge bwa muntu. Niyo mpamvu dukwiye kuba maso, abasenga bagashishikara, kuko iyi ni imigambi mibisha yatuziye. Izi nkuru zombi ziracyari mu iperereza. Amategeko ari gukora, abakekwaho ibyaha bagomba kuzaburana. Ariko hari isomo rikomeye twese tugomba kwibaza. Mu gihe buri muntu ashobora gufata amashusho no kuyashyira kuri interineti, ninde ugenzura imbaraga z'ikoranabuhanga? Ninde urengera abatishoboye? Kandi ni gute twubaka isi aho izina, amafaranga cyangwa followers bitaba igihome cyihishamo ibyaha by'indengakamere? Iyi ni inkuru igomba gutuma dutekereza byimbitse ku byo tubonesha amaso. Kandi si yo ya nyuma. Hari byinshi biri kuvugwa, hari byinshi bizanamenyekana. Mukomeze mudukurikire, ubundi duhurire muri comment section muduhe ibitekerezo. Niba utarakoze subscribe uyikore, kandi iyi nkuru muyisangize n'abandi yagirira akamaro. Murakoze, turabakunda muri Gakondo Vault. Imana ikomeze ibarinde.